Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kubagezaho agezweho muri aka kanya. Reka mbabwire ko Preskid wafatiwe muri Amerika ngagomba kugezwa mu Rwanda vuba. Brigadier General Gakwerere wakibaza ngari hehe agiye kugezwa imbere y'ubushinjacyaha. Igoma kandi batangiye guhabwa internet ya fibre optique inyura muri Kenya, Uganda ndetse n'u Rwanda. Hanyuma kandi ndakubwira ko muri aka kanya M23 yungutse abakomando bashya barenga 2700. Mbaye ikaze rero. Ishimwe Diodene uzwi nka Preskid wahoze ayobora ikigo gitegura amarushanwa ya Miss Rwanda bashobora kwisanga mu Rwanda nyuma yo gufatirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigizwe mu ruhare n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Ibi byemejwe n'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda mu kiganiro umushinjacyaha mukuru yahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Gashyantare 2026 bwo yemezaga ko bazi ifatwa rya Ishimwe Diodene muri Amerika. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyahuje inzego zitandukanye ziri mu runana rw'ubutabera kuri uyu wa mbere, ubushinjacyaha bukuru buhagarariwe na Habyarimana Angelique yaje kuvuga ko Ishimwe Diodene yahamijwe icyaha cyo gufata ku ngufu mu buryo budasubirwaho. Nyakubahwa munyemereye nakomereza ku kibazo cyabashijwe cya Ishimwe Diodene. Mu by'ukuri sinzi kitumvikanye, birashoboka ko kuba ari kese yamamaye cyane wenda byaratumye abantu bibaza ibibazo byinshi, ariko icyiza gihari ni uko ubutabera bwatanzwe ku mugaragaro. Yarafashwe afite ibyaha akekwaho, ribikora dosiye kuko ari ishinzwe iperereza ry'ibanze, dushyikirizwa ubushinjacyaha bukuru, natwe dukomeza iperereza dukora n'ibisabwa n'amategeko kugeza ubwo twasanze ibimenyetso bihagije tuyiregera urukiko. Urukiko rero ku rwego rwa mbere rwaje gufata icyemezo tutishimiye, bituma ubushinjacyaha bukuru bujurira. Icyiza rero ni uko n'urukiko, ni ukuvuga inteko y'abacamanza yaciye urwo rubanza yabibonye nk'uko natwe twabibonaga kubera n'ibimenyetso byatanzwe, aza guhamwa icyaha kijyanye na rero. Ikindi kizwi kandi ngira ngo kitari ibanga ni uko muri iyo procedure yose twari turimo yagejeje igihe ajya hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Urubanza ruza gusomwa kuri urwo rwego rwa kabiri ari narwo rwa nyuma adahari, ariko ntibibuza yuko iyo umuntu yahamijwe icyaha n'urukiko rubifitiye ububasha mu buryo budasubirwaho ko akurikiranwa kugira ngo arangize igihano aba yarahawe. Ni muri urwo rwego rero ubushinjacyaha bukuru bwakoranye n'igihugu cya Amerika, aho twamenye ko yafashwe kubera ibindi byaha yarakurikiranyweho n'icyo gihugu. Tubamenyesha urubanza rumukatira, tubamenyesha ibyaha akurikiranyweho, dutanga n'umwirondoro we wuzuye, tunatanga n'ubusabe bwo kugira ngo uyu muntu abe yagarurwa mu gihugu. Icyo tugomba kumva ngira ngo wenda kitumvikanye muri kano kanya ni uko iyo umuntu afite ibyo akurikiranywaho hari igihe bishobora gutinda. Iyo nyandiko n'izo manza twazoheje mu kwezi kwa 10 2024, turi in touch, turakurikirana, ariko hari ibyo agomba kubanza gusubiza aho ari, hanyuma igihe cyagera natwe tukazamuhabwa nk'uko twabisabye. Sinzi rero ikitumvikanye cyari cyo, ni procedure ndende, ibihugu biratandukanye, ariko amakuru y'ingenzi twagomba kubamenyesha ni uko ayo makuru tuyafite, tukaba twarakoze ibisabwa kugira ngo ubutabera butange. Nabyo murumva ko biri ngombwa. Yemwe ahangaha nk'abanyamakuru mukwiye no kumenya ko n'ibihugu bijya bigirana n'amasezerano yo guhererekanya abakurikiranyweho ibyaha. Ibyo rero bajya bavuga ngo nta paradiso y'umunyabyaha, burya iyo wakoze icyaha ahakorohera ni iwanyu, naho guhunga byo nta ngambi kirimo, ibyiza uricara icyaha cyankamye, naburanye, nahawe uburenganzira bwanjye, ukarangiza igihano uko amategeko abiteganya. Naho ho wajya hose igihe uzafatirwa uzaza cya gihano ukirangize. Niryo somo twakuramo, naho kuba bikurikije amategeko bikurikije amategeko.
hamenyekanye ko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bisanzwe. Hakozwe ibisabwa ngo iyo hamenyekanye nyine uwakoze icyaha aho aherereye hashyirwaho impapuro zo kumufata. Dieudonné Ishimwe wahoze ategura amarushanwa y'ubwiza ya Miss Rwanda yafatiwe muri Texas muri Amerika ku itariki ya 3 Werurwe 2025. Ishimwe w'imyaka 38 y'amavuko yari yahunze u Rwanda nyuma yuko urukiko rukuru rwa Kigali rumuhamije ibyaha bifitanye isano no gufata ku ngufu mu kwakira 2023. Yahunze igihugu mbere yo gukora igifungo cy'imyaka 5 yari yakatiwe. Hanyuma twihuta cyane reka tubabwire ko umushinjacyaha mukuru wa gisirikare Colonel Charles Sumanyi yatangaje ko Brigadier General Gakwerere Ezekiel wahoze ari umunyamabanga mukuru w'umutwe w'iterabwoba FDLR akiri mu maboko y'inzego z'umutekano kandi ko ngo hari gahunda yo kumushyikiriza ubutabera kugira ngo aburanishwe. Mu kiganiro n'abanyamakuru kigamije gutangiza icyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko cyahuje abo mu nzego z'ubutabera kuri uyu wa 9 Gashyantare 2026, Colonel Sumanyi yasobanuye ko gahunda yo gushyikiriza Brigadier General Gakwerere ubutabera iteganyijwe mu minsi itari myinshi cyane. Yaravuze ati yari umuyobozi mukuru muri FDLR afite amakuru menshi rero ajyanye n'ibyo yakoraga n'ibyo FDLR ikora n'ubu ngubu rero ikomeza gukora. Inzego z'umutekano rero hari ibyo zikimubaza mu minsi itari mike rero itari na myinshi cyane azashyikirizwa ubutabera bwa gisirikare kandi imanza zacu murabizi ko zibera mu ruhame. Bizi General Gakwerere yashyikirijwe u Rwanda kandi yari yarafatiwe muri FDLR. Ibyo yakoraga yabizi, yari umuyobozi mukuru muri FDLR, afite amakuru menshi rero ajyanye n'ibyo yakoraga n'ibyo FDLR ikora n'ubu ngubu ikomeza gukora. Inzego z'umutekano rero byose kimubaza, ariko mu minsi itari mike atanga menshi cyane azashyikirizwa ubutabera bwa gisirikare kandi imanza zacu murabizi ko zibera mu ruhame. Niba ngombwa ababikeneye bazadusaba. Hanyuma yabajije ikindi kibazo cya kabiri kijyanye n'ibyaha bya ruswa mu gisirikare. Ibyaha bya ruswa rero murabizi ko abasirikare nabo ari abana bacu, abana bacu, bene wacu, barumuna bacu, bakora ibyaha nk'abandi banyarwanda bose. Iyo bikozwe rero turabakurikirana, murabizi ko tujya n'inkiko za gisirikare. Uzabyifuza wese azaze arebe aho zikorera, baraburana bagakatirwa. Akandi kabazo yashamikirijeho naho n'aka gatatu kajyanye n'imbabazi zitangwa na nyakubahwa perezida wa repubulika. Izo mbabazi n'iwacu dukora urutonde abujuje ibisabwa bakajya kuri urutonde, ndetse n'ubushize imbabazi zishize nyakubahwa perezida wa repubulika yatanze hari harimo umubare w'abasirikare 16. Nicyo nababwira, ariko n'ubu n'intonde turazikora mu minsi imbere nabo bazana imbabazi. Nibiba ngombwa rero ababikeneye muzabikurikirana. Brigadier General Gakwerere wari nimero ya 3 mu buyobozi bukuru bwa FDLR yafatiwe mu mujyi wa Goma muri Mutarama 2025. Abarwanyi b'ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamushyikiriza u Rwanda tariki ya 2 Werurwe 2025. Ubwo Brigadier General Gakwerere yashyikirizwaga u Rwanda yabwiye itangazamakuru yanavuze ko yavukiye mu yahoze ari Kigali ngari ubu kumva akabari muri Kanyinya mu karere ka Nyarugenge. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 Gakwerere afite ipeti rya Liyetona, akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri rya Sous Officier Eso Butare, aho yiserwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije waryo. Bivugwa ko Brigadier General Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Formula biciye abatutsi benshi muri za bariyeri ndetse n'ahandi hantu mu cyahoze ari Butare. Brigadier General Gakwerere n'umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwami kazi Rosalia Gicanda tariki ya 20 Mata 1994 baramwica, anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye prefecture ya Butare. Hanyuma twihuta cyane mu makuru ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikigo gitanga serivisi za internet mu bice binyuranye bya Africa, Paratas Group, cyatangaje ko cyatangije umuyoboro wa internet yihuta bizwi nka fibre optique uva mu mujyi wa Mombasa ukagera i Goma, Uganda ndetse no mu Rwanda. Paratas yatangaje ko insinga za fibre optique zireshya na kilometero 2000 ziva ku cyambu cya Mombasa zikagera i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hazaba harimo ububiko bw'amakuru data center mu mujyi nka Kigali, Kampala ndetse na Nairobi. Iki kigo rero kivuga ko ngo bifasha imijyi zanyuramo kubona internet ifite imbaraga yaba ku bigo bisanzwe bitanga serivisi za internet no ku bakiriya basanzwe bafite ibigo byabo ahantu hanyuranye.
umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi muri Paratas Group Martin Cox yavuze ko iyi internet izafasha mu kuzamura urwego rw'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga muri Afurika y'Iburasirazuba. Ati gushyiraho umuyoboro utekanye kuva ku cyambu kugera igoma n'uguha amahirwe ibigo bitanga internet n'ibigo by'ubucuruzi yo kubasha kugera uruhando mpuzamahanga. Bizazamura kandi ubudahungabana n'imikorere myiza kandi bigafungura andi mahirwe y'ubucuruzi muri Kenya, Uganda, mu Rwanda ndetse no muri Congo Kinshasa. Ishimangiye ko rero bifasha Paratas Group guhamya ibirindiro muri EAC, bikanuzuzanya n'indi miyoboro ya fibre optique uza uburasirazuba bwa Afurika n'uburasirazuba uva Imaputo ukagera Swakopmund muri Namibia. Paratas Group ikorera mu bihugu byose bya EAC, bivuze ko mu bigo byayo bihanditse nka Paratas Rwanda, Paratas Kenya, Paratas Uganda, ndetse igira imikoranire n'ibigo by'ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakaza bumenyi nka Local Telecom Uganda ndetse na Move On Telecom yo muri Kenya. Uretse internet yakwirakwije mu bice bitandukanye binyuze muri fibre optique, natanga internet ikoreshwa na satellite. Dusoza reka tubabwire ko umutwe witwaje intwaro wa AFCM 23 urwanya ubutegetsi bwa Congo Kinshasa tariki ya 8 Gashyantare 2026 bungutse abakomando bashya 2532 basabwa kurangwa n'imyitwarire myiza kugira ngo bazashobore kuzana impinduka mu gihugu. Aba barwanye bari bamaze rero igihe kinini batorezwa mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Chanzu muri teritwari ya Rucuru, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu byo bigishijwe harimo guhangana n'umwanzi bakoresheje ingingo z'umubiri. Mugaba mukuru w'abarwanyi ba ARCM 23 General Major Sultani Makenga yamenyesheje abakomando bashya ko bagenzi babo bari ku rugamba bakoze akazi gakomeye kuko basenye imbaraga z'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo Kinshasa. Yagize ati bagenzi banyu ba ARC bakoze akazi gakomeye cyane ku rugamba rwabereye ahantu hatandukanye, bakubise umwanzi basenya imbaraga zose. Umwanzi yazanye imitwe itandukanye, yazanye abarundi, azana FDLR, azana abazungu b'abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye. Yakomeje avuga ko umwanzi yazanye abanyarumogi bose amabandi ayita wazarendo. Abo bose rero baraje, ariko ARC yarabasenye imbaraga z'umwanzi zose twarazisenye. Yabuze icyo avuga. Namwe rero mwahawe amasomo ahagije, mugende mufashe igihugu cyacu, mufashe abavandimwe bacu. General Major Makenga yanamenyesheje abakomando bashya ko bagenzi babo bari ku rugamba babategereje, abasaba kubafasha kugira ngo bagere ku ntego bahuriyeho, kubabera umutwaro. Ati bagenzi banyu rero bari ku rugamba barabategereje, ni mubageraho bazishima, barashaka ko mubageraho kandi vuba. Muzabafasha, ntimuzababiri umutwaro, mugende mu buhore abaturage bababaye igihe kirekire, ntimujye kubateza ibibazo. General Major Makenga yabwiye aba barwanyi ko gukora ibitandukanye n'iby'igisirikare Kongo birimo kwica abaturage, kunyura urumogi n'ubujura ari byo bizatuma bashobora kubohora Kongo Kinshasa imaze imyaka myinshi yarakubititse bitewe n'imiyoborere mibi. Kuva ARCM 23 yafata umujyi wa Goma muri Mutarama 2025 yungutse abarwanyi bashya benshi. Muri Nzeri n'Ukwakira umwaka abakomando bashya barenga 16,000 barangije amasomo mu kigo cya Chanzu na Rumangabo boherezwa ku rugamba. Niko nitwa Itangishaka Emmanuel, ni munyemerere dusoze gutya, mukomeze mugire ibihe byiza. Niba ari bwuje kana subscribe kuri channel kugira ngo ubutaha tuzabane.